urebe nk'abari abagore b'Abanyamulenge baza barasigwa mu madego wamuruka bavuga ngo ni intambara ngo y'abahinzi n'aborozi urebe iriya mirambo y'ubwoko bwacu yaciye hari urebe iyo nje nagiye nshingura ugashingura umuntu ntasanduka aho bwije aho mwarwaniye aho bwije akagucika akakubwira ngo niyegamiza si umwe si babiri ukamwiyegamiza mwageza mu ijoro akakubwira ngo ndapfuye babarira ukamubabarira akagucikaniraho amaraso yiwe ahashoka kumubiriza niba kumwana umwe akavuga ngo ntimugatererana ubwoko bwacu jewe mvuye mu isi ntimugatererana ubwoko bwacu uzombwirira biwacu ko napfuye ko wampambye turi kumwe ariko ntimugatererana ubwoko bwacu uko ndi umugabo wovuga ngo ntitwagambaniwe narabonye aho abanje banshirira mu maso undi gusa kama yiyadukiza gusa agahanuka nk'ukuba ngo yayo ngo ni intambara y'abahinzi n'aborozi nimutuze bwoko bwacu mwokabyaramo mwokagira imana mwe ndabizi ko kino iganiro gushobora kuzagira imbaraga kuri mwe cyangwa ntikizigire kubera yuko abantu nyine bafite amahitamo yabo ku giti cyabo. Tubahaye ikaze mwese rero abadukurikiye kuri Ruhanama TV1 ndetse kandi no kuri Joshua Entertainment. Hano muzasanga kino kiganiro tugiye gukorana n'umuvandimwe. Reka rero tubiyegereze aho muherereye mwese tubiriza abandi tubaramutsa bitewe naho uherereye udukurikira kandi dushimira abantu bose bamaze gusupportinga Ruhanama TV1. Mwakoze neza cyane ndetse n'uri kureba kino kiganiro atarakora subscribe ahanyarukire ndetse kandi no kuri Joshua Entertainment utarakora subscribe ayikore kugira ngo dukomeze tubagezeho ibyiza nk'ibi. Reka rero mbanze niyegereze umuvandimwe dukomeze tuganire. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane bwana Joshua Entertainment. Amakuru y'iminsi ako duherukana kera kuganda avuga mu buryo bwo kuganira gutya kuri social media. Duherukana mbere cyane haciye igihe kitari igitoya kabisa. Yego ariko ndabona umeze neza. Turaho turashima Yesu. Uko twaganiriye umeze cyagihe ubusiko oya yubu narakize cyagiye twaganiriye nkirwaye nibwo ngira ngo nari ngifite n'igisebe nkirimo mvurwa nararashwe ariko ubu ngubu narakize ndi muzima. Abadeperi harakarimbo azavuga ngo yarakibirinduye ubwo ni kigeragezo ubu yarakibirinduye kabisa. Imana yahinduye amateka. Turashima Imana rero reka natwe twifatanye nawe gushima Imana ko Imana yagukijije. Igikorane kiri very soon cyane. Dufite igikorane cy'amashimwe isi zatwitabewa abazabishobozwa cyane rwose. Abandi bazatanga ituro tuzobahaye mpesa namba. Bizaba biri live kandi kuri Ruhanama TV1. Reka rero twinjire n'ubundi mu kiganiro dukomeze tuganirize abadukurikiye kandi batanga commentaire kuko bitwereka yuko tutaha twivugana cyangwa se tutaha twiganiriza. Turi kuganira n'abantu iyo bari gutanga commentaire bagaragaza ibitekerezo byabo ndetse n'inyunganizi ku biganiro tuba turi kubaha. Yego tugiye rero kuganira nk'umuntu wabaye mu ntambara muri ziriya ntambara ziri kubera iwacu kugeza uno munsi ndetse wanazikomerekeyemo wahuyemo n'ibibazo bitoroshe bivuga yuko uzizi kuko wazibayemo neza si nk'abazizi bazirebera kure cyangwa se batarazigeramo. Impamvu rero tugiye kuba tuganira gutyo muri ubwo buryo nuko kandi hari bene wacu bamwe twagakwiye kuba turi gufatanya ruriya rugamba batemera yuko turi kwicwa, batemera yuko tutagomba kwirwanaho kuko ngo nta urwanya umubyeyi wiwe. Sinzi rero nkawe wabibayemo wabaye muri ziriya ntambara uko wumva iyo bari kuvuga gutyo ntidukwiye kwirwanaho ntibemera yuko turi kwicwa nta n'urwanya umubyeyi. Ese ubundi hari umubyeyi uhari? Urakoze. Iki kintu buri munyamurenge wese ahantu ari akigiraho ibitekerezo noneho tukarushanya gutera intambwe yo kubisohora
ibyo bitekerezo n'abandi bagatera intambwe yo gucecekana ibyo bafite. Uko niko abantu batandukanye. Hari uwo biza binanira nk'uku kwanja kumva yo bivuga nk'uku mpaye mbivuga, hakaba n'undi nawe binanira kubivuga kandi abifite akamasha kubicecekana. Ariko buri wese wari ufite igitekerezo yakagombye kugitanga, kuko igihe dufite ahanini gifitemwo n'urugamba rwo kuvuga ndetse no kubwira abantu kuri kw'ibintu bimwe nk'ababibayemo, ibindi nk'abazi ukuri n'abakwirengagiza bakuzi. Uko wari uvuze ngo abantu bamwe ngo batemera ko twicwa, ngishingiye kuri ico kintu, umunyamurenge utemera ko abanyamurenge bicwa na leta ya Kongo niwe neza uzi amakuru ko leta ya Kongo itwica. Ni uzi nk'uko mu mvugo y'ubu aho bibera cyangwa aho bikorerwa. Buriya biragoye gukangura umuntu wisinzirije, ariko usinziriye kumukangura biroroshe iyo umukozeho arishura. Ariko uwisinzirije aba yisinzirije kugira ngo donc abasinziriye amahimba, ni ukuvuga ngo ibitotsi abarimo ni ukuvuga ngo ibitotsi asinziriye muri uwo kati byitwa amahimba. Asinziriye amahimba, ntasinziriye ibitotsi. Uwo rero kumukangura biragoye kubera yuko asinziriye amahimba, ariko usinziriye ibitotsi kumukangura biroroshe. Umuntu rero uvuga ko ubwoko bwacu butarimo bwicwa ni umunyamahimba. Ico nico ca mbere. Ica kabiri ni nyamwanga mwabo, ni umuntu wanga ubwoko bwabo. Kubera ko kuva ziriya ntambara zibaye, Mibunda yarasenyutse, Indondo irasenyuka, bahaba bireba, Minembwe irasenyuka. Bakabyumva bamwe muri bano babivuga ko nta ntambara zihari. Ngira ngo uzureba kuri space ibiganiro bagiye bakora mbere, bavuga ko leta ya Kongo yatumaze yamaze abanyamurenge. Ejo bundi twamenye icabahinduye. None ubu nyine ko baravuga ko leta ariyo mubyeyi ntabaha bapfi wacu, ahubwo ngo ni intambara y'abahinzi ngo n'aborozi. Uzi intambara y'abahinzi n'aborozi ni bene kurya inka yagaza yinjira mu murima w'umubembe, yaca yakundura igiti c'umwumbati, umubembe akamavuga ngo ngombe z'abanyarwanda zakona ndalo yani. Ati inka z'abanyamurenge zimumariye umurima. Ukamumubwira ukamwegeranya mutanarwanye, yagera ukiraro bamukamira agatoto kamata. Ati mbabarira, akamavuga ati na mahoro naje nabonye inka yinjiye umurima, nta rubanza dufitanye. Iyo niyo ntambara n'abarwanaga bakoreshaga n'aborozi. Aho hagaze habiyo umuntu nyine yamagutonganya ngo wamwoneshereje, mukama mukubitana ingoma, bakamaje kwa chef, bagera kwa chef bakamavuga ngo wakubise umubembe w'abandi uratanga igipanga c'intama. Mukama muja mu isoko mukazirimwe cyangwa imwe posho kagura igipanga c'intama, cyangwa ukamugikaba mwene so woro intama imuhira, mugaheza wa mubembe cyangwa umufurero, mukama musubira mukama mubana neza na wa mubembe. Ikorari yiwabo y'ababembe yabo cyangwa y'abafurero y'igisombe, akaba ari iririmba ku mukutano ya mbere bahuye n'abanyamurenge. Izo ni intambara zabo, izo ni intambara zaborozi, kubera ko amupfurezi n'abafurero harabitwa bashoshe. Nimba umugabo akatuvuga Sefania, nimba Sefania yoneshereje shoshe, shoshe akarakara bakarwanira na Sefania mu gisambu, bagazamagaruka bakaja kwa Gapita, kuko bagiraga Gapita umwe nimba umufurero cyangwa nimba umunyamurenge, bakama bihuza. Bamara kwihuza bakabwira Sefania ati Sefania inka zawe zonyi gikongo cha shoshe bakabakira. None kubera ko ari wo murima shoshe yari afite, uramuheza ikimasa cyo gusaka, kuko niwo murima yari afite kugaburira abana biwe. Uko ga ntiruharukizwa n'abafurero bonyine, ntiruharukizwa n'abanyamurenge bonyine, bose bagize gute baricaranye. Sefania akamagenda akamafata ikimasa curura y'incuke, bakama bakijana agasaka marimba abiri y'ibigori. Iyo niyo ntambara y'abahinzi n'aborozi.
intambara iri iwacu ni yakagambane gute ko Ni batakemera ndetse bavuga Noneho- ko ari ukurwana n'umubyeyi cyangwa se ari uguhararira umubyeyi kandi niko kuko mpaye- umubyeyi ga ntaba mu niko makosa mbaye nkubwira Mm. hari umuririmbyi waririmbye sindigisha gashara avuze ngo ntituzatega amaboko ntituzatega amajosi Majosi. ngo bate ni n'ijambo rya ry'umusaza barihinzemo indirimbo Ah. n'iry'umusaza yadusigiye Mm. aravuga ngo tugomba kwirwanaho Mm. kandi yanavuze ngo tugeze tuzirwanaho kugeza tubayeho dore akagambane twagiriwe Mm. kahereye kure nzo kukabwira mu kiganiro cy'ubutaha Mm. kuva umunsi FDLR yambuka muri Kongo arizo ntera hamwe zambuka zivuye mu Rwanda zakoze jenoside mu Rwanda Mm. hariya hantu niho habereye umuzi mubi waturutse ukomeye bamaze kwambuka igitangaje muri leta ya Kongo uzobitegere muri disikuru ya se wa Gisegeti atanga disikuru aravuga ati igitangaza ni ukuntu umuntu ava mu gihugu c'agahunga n'imbunde akambuka n'imbunde mu kindi gihugu iyo umusirikare ahunze amanika amaboko ageze kuri frontiere cyane akadepoza imbunde akinjira imbokoboko ariko bariya bagabo bamaze gukora jenoside mu Rwanda bambukiye kuri frontiere y'Ibukavu nazagomba binjira muri Kongo ibo bambukanye imbunda seke bafite uko bari baziranye Mm. ikigira kabiri mu mategeko y'isi nta muntu wambukanye imbunda ahunze kino gihugu ukwiye gutura muri quelques metres hafi yaho avuye Kongo irongera ntiyabajana kure ibacumbikira hafi y'igihugu bavuyemo niko kuriya twumva ku masosho media bagaza bagira ngo ibitero shuma bagaruka batera mu Rwanda ibi tuzadutegera bavuga by'igihugu cabo uburyo bagiye bagaruka gutera iwabo uzi impamvu nuko batari barabajanye mu buryo bwa UN ngo babashire ahangana nuko amategeko ateganyaho bakwiye kuba barenze iri haruguru iwacu ahantu nakubwiye akagambane kabaye kugira ako kantu ndasaba ngo umunyamurenge wese akumve cyangwa se umututsi wese n'abatutsi dusanga ibututsi bo muri Kongo aka kantu bakumve bikoaliza na mayimayi badusanga muri Kongo bahageze twari dutuye mu mibunda babaga mu mibunda bagaza barema akazi rimwe abenshi babatiza amata barabakamira barangize nahibo bafite binu zabo twebwe gatura abatutsi basize bisha abandi batutsi mu Rwanda bahunza abatutsi none baserutse ku bandi batutsi batangira bano banyamurenge uzombarize bano bazabahakana ngo sakagambane tugirirwa uzobambaritse se cagihe FDLR ivanga na mayimayi tuja gusura mu rurenge ngo mpaka dutange igitoro kwa Murumba bana na FDLR ico gitoro twagata tugitanga ciki mu gihugu dutuyemo abungere bagaza birirwa bakubitwa babitwa abatutsi utumva ko hari umuzi mubi wari uharuha ugenda ukura barangije igihe inkotanyi zambutse muri Kongo hari ijambo rivuga ngo bazodusange mu makanisa badutemagure murabizi nta munyamurenge utaza ayo makuru kandi yari ukuri yajwe kuvugwa n'umunyamoko wabaye mu nama wari waragabiye nka n'umunyamurenge aravuga ngo ayo makuru ntiyobonaho ibyo bintu biba atameneye abanyamurenge ibanga kubera ko twari tubanye n'abanyamoko neza batarinjirwamwo na FDLR barahaguruka baraje bamaze guhura na mayimayi haba ijambo rivuga bahaguruka nko mu izina rya mayimayi ari kurwanya baravuga ngo umuntu uvuga izina ry'ikinyarwanda wese uvuga ururimi nako rw'ikinyarwanda wese ngo ave muri Kongo les Rwandais ne sont pas des Congolais iyo niyo yari siroga yabo ya mbere abanyarwanda saba Kongomani kandi FDLR ntiyirukanwe cyangwa ntiyavu noneho niho ushaka kugugera bimare kugera iriya babona FDLR nabo n'abanyarwanda abahutu batuye za Masisi twebwe umanyamurenge ntitugira abahutu abahutu batuye za Masisi nabo ko baravuga ururimi rw'ikinyarwanda ibo bakurwa hico caha cuko
abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakwiye kuva muri Kongo bakaja mu Rwanda barahindura ngo abatutsi n'uyu munsi nta muhutu wo muri Kongo uvuga ikinyarwanda uhaye wicwa ko haricwa izina umututsi sinzi ko mvisha Kagambane mbere byaje bivuga ngo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wese ave muri Kongo bageririye ataba ngaba nabo barafatwa n'iryo tegeko barafatwaga n'iri tegeko niba bavuga ngo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wese ave muri Kongo FDL rigante ivuga igifaransa bari abato muri za Masisi muri Nord Kivu baravuga ikinyarwanda baba bahindutse abazalendo umuzalendo mbese ni umuntu wavukiye nikavukire muri ico gihugu togikurwamo nuko baba bayabanatif ba Kongo umututsi ni uhindutse umushitsi aho none FDL yambutse kadusanga muri Kongo ihawe uburenganzira bwo kuba umukongomani harabahawe amadiployment harabagize mixage babaye ingabo za Kongo n'uyu munsi ko bararwana ari ingabo bavanze n'ingabo za Kongo mu ntambara jewe nagiye mbamo harabagiye bafatwa za FDL ejo umuntu warazibonye bafatiwe muri Nord Kivu batahuwe mu Rwanda FDL bavanze nande na FARDC none FDL s'abanyarwanda ngaho nawe nsubiza s'abanyarwanda n'abanyarwanda vuga uruhe rurimi kinyarwanda kuki batatasha ari ku mututsi jewe basanze muri Kongo naravukiye muri Kongo bakumva ko ari jewe mushitsi muri Kongo ni Kagambane kizina umututsi kwangwa rikagambanirwa kugeza kuri uyu munota n'ubu niryo rihaye rigenda rigambanirwa tibahagambanirwa izina umunyarwanda ko haragambanirwa izina umututsi turangazwa turasenyerwa kugeza kuri none se byibura uzondangire hano za Masisi na za Rucuru na he ahantu leta ya Kongo yateye hari umuhana w'abahutu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntawe uzobona ariko nurengiriye hirya kwa bagenero nkunda mu bikuyu byabo muri ramihana yawe y'abatutsi nje sindahagera yarashize nurengi wacu mibundu buna amatongo none se kuki batamanutse irurenge iri yahajaga ugiye kugera epfo hari akunda kezo kwa Murumba umanuka uja iriya ndahibagiwe ndahakubwira nimpibuka hari za FDL zabaga canga ngo batibuka imabenga siyo muri za FDL siyo zabaga canga ngo bajinya Kagano si muri FDL muri Kongo siyo zabaga ko ntabwo leta ya Kongo yateye intambwe yo kuja gutera aho ngaho ahubwo yazananaga nabo abafashwe ku rugamba bakavuga ukuri nukuvuga ngo abahutu n'abakongomani abatutsi abakongomani abahutu bambutse ejo bundi basogokuru twebwe baravukiye muri Kongo partage ya Afrika yarahabaye imipaka igashingwa tuba muri Kongo ni twebwe tubaye abashitsi ejo bundi babaye abanyagihugu no kureba visage y'ababantu iriya ni probleme ya bantu na nilotike nkubaze wenda abenshi mu bahakana ko twicwa cyangwa se ko twagambaniwe ni bene wacu barimwo abize bafite amateka ahagije ku bwoko bw'abanyamurenge ndetse no kuza kugera kw'abanyamurenge muri Kongo uhereye aho ngaho gutangira mu ntambara zose ibyo aho waruvuze kuva FDL yinjira muri Kongo ni bamwe mu babizi neza cyane bona bisobanura ndetse kurusha uko bisobanuye wowe ariko utekereza rero kari iki kurenga aho ngaho kuri uno munsi bakavuga ngo ntituri kwicwa bazi neza imihana yiwabo yasenyutse bazi neza barumuna babo ababyeyi babo ba nyirarume bamwe biciwe muri iyo mihana ari amatongo kuri uno munsi utekereza yuko bo bakuraho iyo mvugo yego ndakubwira amazina birakomeye ku isi nzi izina rya mbere rikomeye ni Bakundukize nta muntu wanga umuntu ukize izina rya kabiri rikomeye ni iry'umunyarwanda witwa Bazivamo wanumvise izina rya kabiri niryo nsobanura irya mbere ni ukenera uzorimbazo mu minsi iri imbere rya Bakundukize
irya bazivamo ubu ryarahurutse Murenge hari abitwa babazivamo gute noneho muri bo igituma mvuze ngo hari abitwa babazivamo nibo bantu nibo barimo abagabo bahagurutse bavuga ngo leta ya Kongo iratumaza none nibo bavuga ko ari intambara y'abahinzi n'aborozi hari uwonje twavuganye kandi uko n'ukuri ndakiranutse tumare kuvugana arambwira ngo ngwiwe ngo ashaka nyine kumbwira uko bazavuga ngo ntibemera ngo kari leta ihaye itwica ndi wo byemera wowe utuye mu bihugu by'abandi byo hanze naje uvuye ku ntambara uvuye ku rugamba warubayemo jewe gandaruze nzabo twoza turwana n'uwo munsi nakubwiye wa leta ikiriho leta niyo yamurashe ya Kongo kuko yagwe muri ambushaho leta inzira leta ya Kongo yaciyemo abari ruguri wacu bazi ukuri kw'intambara kurenza abari hanze kuratekeza ngo izi ngabo bavuze zazamutse uyu munsi zerekeje ruguri wacu kuragira ngo hari zizogera irurenga zikasha gutera iriya mu birindiro bya FDLR tegereza ico nkubwiye utegereza harategwa imihana yacu y'abanyamurenge ntihaterwa imihana ya FDLR ibi rero bavuga n'ijya zina rya babazivamo kandi uzotinye ikintu citwa corruption morale na corruption matérielle ikintu citwa igiturire cyo bigiturire cyo mu bwenge cyangwa kikabigiturire cy'amafaranga twe twagambaniwe kugezaho ejo bundi woze ubona nabikoreye igipoyo cacu bakijanye ku bitaro c'umugore apana n'umugahungu ngo yarasiwe ku rugamba abikoreye igipoyo bagera mu nzira bakaraswa kigiye ku bitaro kuri none iyo leta bavuga ngo n'umuvyeyi abo bayita umuvyeyi muri bo ntawo bivira ngo agere makobora ahantu hadatwaye iminota 2 uwo n'umuvyeyi iyo leta ntihari yamara kwitwa umuvyeyi yego tuyihakanya turaba Kongomani kandi yoboye Gakongo abayoboye n'abakongomani reke nkubwire kino kintu kareti kaminzobe uzurupfu yapfuye yari ari kumwe na kiongozi we nawe ari kiongozi ari majoro bamukura mu modoka ari kumwe na kiongozi we w'umunyamoko bamutera amabuye bamukomezaho ikombe kugeza aho boza bashikura inyama ku mubiri we ngo reka barya inyama ngo z'umututsi bazirishe ibishwaga hariya mu mushasha hari haje kabera imbere ya leta ari kumwe na shebuja kiongozi we w'umukoloneli bari kumwe mu modoka bamushogora mu modoka kiongozi we ntiyamuburanira afite abasirikare abanyamoka we bamukura mu modoka wabonye bya leta ikabongo hariya kuri Goma wabonye abagore mu minembwe bagiye mu mirima bakaza batemagurirwa mu mirima abandi cyo bita manifestation iremewe ku rwego rw'isi mandamano iremewe twebwe bacu bagiye gukora mandamano wa munsi w'irundi wabonye abagore barashwe imirambo iruzura abantu baje kwikorera imirambo kandi barashwe nande hari mayi yari mu madego wa munsi hari mayi yigaze gara ku runundo ni leta yabarashe nico gisirikare cyari kirimo mu minembwe bama barasaba kecuru ngo abakecuru b'abanyamurenge ntibanagira na wa mwuko kuvuga ngo bagiye kubatuka ngo baciye gusarya kwiyerekana bavuga ngo twanze iyi ntwaro yo kutumara batanatutse n'umuntu bama baturuka imbere bagira gute bararasa barabamara aba rero abeshi novuga kare nkampe mukendabuke umuntu uvirira ubwoko bwabo kugeza avuga ngo ntantambari iwacu haro twavuganye ndamubaza inka zabo zanyagiwe hari hakurya y'imimbiriro imabenga zabo none inka zanyu zanyazwe nabandi ngo na mayi uriya so wanyu uriya mugabo wanyu reka nkoresha n'umurara n'umugabo w'abanyabyinsho wari wapfuye mu ntambara uyu mugabo wanyu yishwe nabandi ngo na mayi daho none uko ntiwumva ko
mayimayi ifite akagambane kandi hayikorana na leta ariyo itumaze uyu munsi leta yokenera kudukiza urabona itodukiza ni gute leta itodukiza ibikeneye ahubwo mayimayi ni abahungu bayo ikoresha kugira ngo itumareho ngo se iriya Red Tabara muza muvuga ibyo muzi mwatekereje Red Tabara ninde bamaze kurenga ruguru bakiriwe nande udafatikanyije na mayimayi uyu munsi Red Tabara kirarasa bande ngo ni twebwe hayirasa aho none ifatikanyije nani ngo ifatikanyije na mayimayi none turi mayimayi ko turirasa ndangize mubaze ya jambo rya Bitakwira ndimubajije yamubwira ngo Bitakwira ngo yatumwe ngo na leta ngo yatumwe na leta y'u Rwanda kandi ari umuministre muri Kongo nzi ko ari umuministre mu ngoma ya Gisegeti okay nimba ruko rero nimba ari umuministre ku ngoma ya Gisegeti akaba yaratumwe na leta y'u Rwanda kuko na Gisegeti rero no umukozi n'uw'u Rwanda nimba kuko Bitakwira ni umukozi muri leta ya Gisegeti uvuze ko yatumwe n'u Rwanda no kuvuga na Gisegeti rero ni umukozi w'u Rwanda nimba ariko kabimeze namwe rero mukaba muvuga ngo muri abayoboke bande ba Gisegeti nimutuze rero namwe muri abayoboke b'u Rwanda none nimba ari u Rwanda rubatuma Bitakwira ruwa Gisegeti ga n'u Rwanda namwe muri aba Gisegeti nuko nikajya jambo nk'intama n'izanje nimugume ga ariko nibo bazi ukuri n'akagambane twagiriwe yego urakoze cyane wow hari ijambo umusaza yasize avuze ubwo turavuga makanika general makanika yavuze yuko bamwe nyine muri abangaba bene wacu bari guhakana ibi byose bari kugambana bazahunga amahoro kuri uno munsi rero n'ubundi bakaba basa nabo n'abakora ibintu rwihishwa uretse bamwe banamuje bagasa n'abakora ibintu rwihishwa ndetse mwanavuga ati iri zina bakunzwe kwitwa nyine bakagara bishize hamwe ngo nakagara umuntu bamuvugaho ngo nakagara bitewe nyine niyo myumvire abagaragaje kuri aho umuntu nyine n'ibitekerezo byiwe nubwo abayihishe hari aho acikwa nyine akabigaragaza ugasanga bibaye ikibazo muri societe ubona iryo jambo ryo guhunga amahoro ridatangiye kuba ukubona wawa twadutswemo n'icago hari umuntu wambaje ejo bundi arambaza ngo ese ngo nza mbona ngo umuntu wagiye mu Kagara ngo se nza mbona ngazoja mu ijuru imirimo y'umwijima icoco mu ijuru ngifiteho igisubizo kubazoja mu ijuru abazoja mu ijuru nabemeye kuyoboka ijuru nabemeye kuyoboka Kristo naba Kristo uzaje iryo jambo ryavuye aba Kristo nabafuasi ba Kristo abafuasi ba Kristo nibo ba Kristo nukuvuga ngo nabayoboke ba Kristo naba followers ba Kristo nabemeye kugenda uko Kristo agenda nabemeye kumwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo naho kuja mu ijuru uzogenda sinzi uwari ariko simvuga sinzi uwari wo nta rindi zinagira ni umuyoboke wa Kristo niwe uzoja mu ijuru hanyuma ico waruvuze iki kintu amahoro azagurwa amaraso amahoro azagurwa amaraso kandi noneho kuri twebwe nta nandi mahitamo tugira nta nandi mahitamo dufite tituzatega amajosi ngo bateme
ntituzaceceka kurengera ubwoko bwacu. Bariya bose bavuga, buri muntu wese avuga bingana n'imitekerereze ye. Buri umuntu angana n'imitekerereze yiwe. Noneho hakaba ikindi kandi cateye ca kino gihe c'amafaranga, umuntu akavuga ibijanye n'amafaranga. Turimo kubona nyine ku masocial media kubaho umuntu amafaranga akama gutuka uko atekereje kubera ko yishuwe, akavuga uko ashaka kubera ko yishyuwe yabonye amafaranga. Niyo si tugezemo. Kandi Kongo biroroshe kuguha amafaranga kugira gusa ngo usebye bene wanyu. Hari ijambo umutegetsi umwe muri Kongo yigeze kuvuga, yaravuze ngo azarwanyisha umwanzi undi mwanzi. Amfate angwanyishe wewe kumareho. Nkubu bugome Satani yateye mu ikanisa, ugasanga umuntu mukorana musangira meza mugira gute, niwe winjiwemo n'umwuka mubi wo kukurwanya mu itorero ry'Imana. Ni bene uko nguko, ariko nibo bazi ukuri. Habe nabo bwabo barahapfushirije. Utarapfushe murumuna we yapfushe mukuru we, utarapfushe mukuru we yapfushe se wabo, utarapfushe se wabo yapfushe nyirasenge, utarapfushe nyirasenge yaranyazwe. Izo ngeri zose ntanzi ntawe zitagezeho mu bwoko bwacu. Urebe ibiriyo dukoze ubwoko bw'abanyamurenge, ureba abantu dupfushije kuva zino ntambara, kuva tubayeho nta ntambara iraturemerera nk'iyi ngiyi twagize muri kino gihe. Kuva tubayeho nta gihe twapfushije abantu kabo dupfushije muri ino myaka. Ariko umuntu akarengaho akavuga ngo nta ntambara iri iwacu. None se nimba intambara itari iwacu, nimba ari y'abahinzi n'aborozi, iriya drone yishe umusaza arivuye. Hari umuhinzi w'umunyamoko ugira indege yaje kurasa umusaza. Ziracakomeje ga n'ubundi kurasa na nyuma yaho. Ejo bundi iriya yarashika ikibuga c'indege. Hari umubembe ugira drone yaje kurasa ikibuga c'indege. Iriya yagarutse ejo bundi rasiriya ya Croix Rouge yari ijanye nimba ari imyunyu n'amasukari mu bwoko butakigira umuhanda. Iriya drone no mubembe w'ururengo wahinze imyumbati amayigura aja kwirasisha iriya Croix Rouge kugira ngo abanyamurenge ntibagemuriwe. Ukuri kurazwi, kandi nabo bwabo barakusi. Gusa ikiza kimbabaza, sinari nzi ko ubwoko bwacu twogera kuri uru rwego rungana gutya rwo kugira amacakubiri asa gutya. Ntimukanabange, kandi uko nukuri mbabwiye, ntimukabange. Ahubwo tuzokore politike nziza y'ubwoko bwacu yo gutera intambwe yo kuganira kuzageza tubaye umwe. Ubumwe nizo mbaraga. Umuntu wese iyo aje kunanirwa azaraho urugenzi rukiri rurerure. Dufite urugenzi rurerure rwo gutera intambwe izaduhuza n'abatumva ko tuhaye turimbuka, kuko ko turarasa ukubiri. Hari ababyumva ko turimbuka, banafite uwo mutwaro, barimo jewe n'abandi babifite mu mitima batabivuze, bo kumva ko dukwiye kwirwanaho kugeza tubonye kubaho nk'abandi uko babaho. Ariko hari abandi bavuga ko intambara ntayo dufite. Iyo ntambwe rero titubate, muzotera intambwe yo kuganira kuzogeza bamenya ukuri no gukunda ubwoko no kugarura imitima kugeza bongeye kandi kumenya ko ubwoko ari ubwoko, basubire mu bwoko. Umwana w'ikirara amaze kwangara ariko agarutse ise yamusubije mu rugo. Urakoze cyane, reka tuganire tugana ku musozo. Ubona ari izihe ngaruka zavamo nubwo zimwe zatangiye kusa n'izigaragara z'aya macakubiri y'umunyamurenge ku wundi? Ni izihe ngaruka nibikomeza mu myaka iri imbere, urabona ari izihe ngaruka zizavamo baramutse noneho nk'icyo cyifuzo wari uvuze n'ubundi bagarutse tukaba umuntu umwe mu minsi iri imbere? Niki twaba tumaze kugeraho? Uyu munsi umunyamurenge yoba umwe,
urugamba kurutsinda byotworohera. Uyu munsi tubaye umwe, guverinoma ya Kongo yohindura imitekerereze, kuko iyo izico ihaye ikora, iyo ishoye imbaraga mu kutumarisha imitekerereze ya bene wacu, ishoye imbaraga mu kutwicisha bene wacu. Ariko uyu munsi tubaye umwe, leta ya Kongo ntiyogira icumweru itarasaba ko twicarana ngo tuganire, tubumwe nayo, amahoro akundabe arame. Ariko ikihayibona turasa ukubiri, tutagendana, tutaba umuntu umwe, tutumvikana, izotumarisha twenyine kuri twenyine, kuko izobibonye ayifata ku kirindi kugira ngo iteme ico yifuza gutema. Leta ya Kongo rero ubuhanya bwayo ni ukuba umwe k'umunyamurenge, nibwo buhanya bwayo. Ariko amahirwe y'iriya leta ya Kongo ni uko twebwe twoba umwe. Ikindi kandi, ikintu cyose kigira ingaruka zacu, kandi ingaruka kurya ntizizira ubusa, ziba ari isomo. Tugiye kugera mu isi aho abantu muzohura wenda hakaba uwo kwima ukuboko gusuhuza. Rero niho twageze, aho wenda wohura n'umuntu akumva yo kugirira nabi kubera yuko wewe wumva twirwaneho, iwa kumva kuba ari akagara. Izo ngaruka rero nizo dukwiye kwirinda ko zitubaho, zituvogere. Baze tuba umuntu umwe, twese tube batwirwaneho. Umuntu wese ukurikira iyi nzira yabo y'akagara aza ukuri, aza akagambane kari ku munyamurenge, aza uburyo umunyamurenge yagambaniwe, aza uburyo umututsi noneho no muri Kongo en general yagambaniwe, azi systeme zose zihaye zikorwa muri Kongo kugira ngo batwe extremine, batuderasine, batumareho. Nibahindukire tuba umuntu umwe, kuko kuba umwe biraruta kuba ibice, kandi kuganirira hamwe abantu bakerekana ubwiza bwo gufata iwacu mu mugongo. Nibashake ntibatekereze ngo mahoro cyangwa twirwaneho cyangwa akagara, batekereze izina umunyamurenge. Yego. Kuko umunyamurenge kuba umunyamurenge biraruta kuba akagara, kuba umunyamurenge biraruta kuba twirwaneho. Nibatekereza nk'abanyamurenge bararwanira inyungu z'abanyamurenge, ariko nibatekereza nk'akagara bararwanira inyungu z'akagara. Sinzi kumvisha aho hantu. Nibatekereza muri angle y'akagara bararwanira inyungu z'akagara, nibatekereza muri angle ya twirwaneho bararwanira inyungu za twirwaneho. Ariko nibatekereza nk'abanyamurenge bararwanira inyungu z'umunyamurenge. Kandi cyo nkubwira cyo bariya bagabo bari ruguru, nukuri nundi utabivuza arabizi ko bararwanira inyungu z'umunyamurenge. Yego. Twirwaneho kirarwanira inyungu z'umunyamurenge, kuko ntubona abantu bakagara nukuri bazi ukuri kwiyo twirwaneho itaza kuba iri ruguru, nta munyamurenge ubuki baruguru, kandi ukunda kirambitse njega nayibayemo intambara. Bagaza birukana abagore n'abana, mukaza mutega amaboko amasasu yabashiranye, mukabona wa munsi urarenze, bwacu undi munsi ukaza mukabona nawo urarenze. Nukuvuga ngo iyo twirwaneho itaza kuba hariya, iyo izi mbavu zacu zarasiwe ku rugamba zitaza kuba zihari, jewe ndi na fieri yuko imbavu zanje zacitse, ariko zicika mpaye ndengera abana b'abanyamurenge. N'uwo munsi narashwe noza ngira ndebe zakajorite zacu ko zirenga hirya, batazidutesha zakajorite z'ubwoko bwacu. Zanumva imbavu zanje zasigaye kugira ngo zijya zakajorite z'abanyamurenge zirengire yango ry'umusozi ntagira abatemagurwa ngihari ndi muzima. Nukuri naryamye ahantu ndavuga ngo simpungirira abana bakomeretse turi kumwe ku ntambara, ndarwana kugeza bari abana barenze umusozi mbone gugira gukora withdraw mpindukire zamuke. Ariko nkiri hano abana banyegereza n'uzakajurite, simpungirira abana bo bwoko bwacu. Uko niko umugabo azatekereza ku bwoko bwawe. Umugabo azakunda ubwoko bwabo kugeza habwigura. Makanika yaravuze ngo atarafafana makanika, aravuga ngo gukunda ubwoko bwiwe ngo si ikintu yo kwigishwa,
cyane gukunda ubwoko bwacu si ikintu twokwigishwa, kuba hafi y'ubwoko bwacu si ikintu dukwiye kwigishwa, ahubwo dukwiye gutera intambwe yo kuganiriza andi mahanga tukayabwira ubwiza bw'ubwoko bwacu ko tutaza duharara, ahubwo twe dutuyeho turi ubwoko buza buhararirwa, bakumva ubwiza bw'umunyamurenge, abantu bose bagafiringa ubwiza bw'umunyamurenge, bakarabura ubwiza bw'umunyamurenge mu isi, tuzaduhararirwa kuva dutuyeho. Bariya batwica abafurero, nta mupfurero tutagabiye. Intambara ya Songa Mbere irangiye, nta mupfurero bagaza bava mu kibira. Inzanibuka ko umugabo umwe wa Cimina twabana igasiro yarukanye abana babiri, umwe ngo ni mwene ibondo undi ngo ni mutekeca. Twama tubatiza amata bakabakamira amata y'inshushu, abana bwa kirashira imisatsi yarashuramye, baba bagabo batangira guhinga bararema barakomera. Ariko twibwe kuri none nta munyamurenge woseruka ku mubembe ahantu hari bari abamayimayi ngo amutiza amata ngo amukamira amata, ahubwo akubonye ababonye ukwiriye gutemagurwa. Dushora imbaraga mu gukundana. Ikindi kandi dufite urugamba rukiri rurerure, niko kantu nsorejeho. Dufite urugamba rukiri rurerure. Aba bacu ba Mahoro Peace Association n'abandi umunyamurenge wese ahari, mushora imbaraga mu kwigisha abana. Abana bageze mu kigero bari hanze muri za Amerika n'abandi, mubigisha igisirikare bige kurwanisha indege, mubigishe imbunda zo kurasa abasniper. Niba mara kuba abasnipers hariya urugamba ruracari runini, bazokora akazi, bige tekinike n'ibindi nje ntazi ko ndavuga ibyo mbashe gutekereza bingana no gutekereza kwanje, biga urugamba mu rwego runini, biga urugamba muri geography mu buryo bwo kumenya gusitiwa ahantu n'uburyo horaswa, biga urwo rugamba mu buryo bwa geography, biga urugamba mu buryo bwa histoire bwaho twagiye duca, biga urugamba muri future icokorwa. Niba mara kwiga muri zo angle zose, mufata abandi bana b'abanyamurenge mubigisha ikiganga cimbitse mu bitaro bikomeye, baba specialiste bateye ubwoba, kuko turacafite kurwana kugeza ku bana tubaye tubyara kuzogeza tubayeho nk'abandi bose. Abana banje bari muri Amerika bakwiye kwiga igisirikare, bomba umwe nimba yize kurwanisha indege, undi akamaja mu snipers, undi nimba ari mushiki wabo akama yiga ubutasi ku rwego ruteye ubwoba, ngize amahirwe akaja muri Israel. Bakurikirana ari 10 ngasigara nje nyina nje musaza wakomerekeye ku rugamba. Abakobwa banje batatu ari abatasi, byaba ari byiza cyane. Abahungu banje bamwazi kurasisha indege ari abasnipers, kuko kugira gusanga ubwoko bwacu buzobeho. Mwigisha abana ibintu bijanye n'isi hano, ariko kandi mwegamiye kuri angere yo kuramira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Ntacaha kirimo mugani wa pasiteri Muyoboke kurengera ubwoko, ahubwo guta ubwoko bwawe nico caha. Ikindi kandi sinari nkubwiye amasomo abiri, bigisha ikiganga mu buryo bukomeye, bigishe ibya gisirikare kurwana mu buryo bukomeye, ho intambara yo mu mazi yo mu kirere ya hehe uburyo bukomeye. Niba mara bigisha abana diplomasi mu buryo bukomeye. Abanyapolitike bacu niba twijibanire mu mahanga, umuntu azahakirwa ubwoko bwiwe. Abafite ijwi rishikira kuganira n'amahanga niba yaganirize ku bw'ubwoko bwacu. Bibiliya izivuga kugeza ubona tuzadutera haleluya. Nehemiya ngo yaravuze ngo yewe Yerusalemu ngo ni kwibagirwa, ngo kugeza ngo no kuboko kwanje kw'iburyo ngo kuzibagirwa birate gukora. Bibiliya ikavuga ngo yoza yubaka Yerusalemu ngo no ngo kundi gufashe intwaro. Tukama tuvuga ngo haleluya, yego ni haleluya nyine Imana ishimwe. Ico na makuru niko byagenze bahaye bubaka Yerusalemu, kuko uvuga ngo nagiye kubaka Minembwe, ukavuga ngo Minembwe ni kwibagirwa, ugaza no kubuko kwanje kw'iburyo kuzibagirwe gukora. Ukavuga ngo wa munyamurenge ni nkuvirira kanje jewe nahamza abantu bageza kubana mu escort yaje, ukabona amaraso novirira nkavuga ngo ntantambarira iwacu ntabwo kubabushira. Abana nahamze barimo bamavunzi barimo bafande nkiro barimo nabandi ingano y'abasore b'abanyamurenge, kavuga ngo nzobuvirira jewe nta muntu nanga.
n'abantu ba Mukagara nta munyamurenge nanga kubera ijambo rimwe narakijijwe wakijijwe ndaza yangana ariko azavuga ukuri kuko yamenye ukuri kandi rimwe na rimwe ukuri gukunda kuryana ariko kubwira abantu ngo muhindukire mwuname mukunda ubwoko bwacu mugendane n'ubwoko bwacu mu ntambara ubwoko bufite mubube hafi mugendane n'ubwoko timurekerera ubwoko timuta ubwoko bwacu si ubwo gutabwa tugira uko turi inkehwa nitumara dutangira no kuvananamo muhindukire hakaba n'abandi baza bagenda ruguru imfizi zaga zirwana akaba n'utundi tumasa tumwe kandi bakuriye amahembe tukama tuboroga twiborogezi nitwo twagaza dutuma imfizi zicana turya kagaza kaborogera inyuma y'indi mfizi indi kama icumiti y'indi ikayica hakaba n'abandi bama baguduka ntibazi iyo bisha bishirira hari imborogezi ntiyatuye ruguru ntiyabaye ruguru taza amakuru ya ruguru ngo yumvisha amakuru ngo ya runaka akamata gati akarengiriya mu nyenyeri yewe icara baza basaza ubwoko bwacu bwabayeho gute kuko ntiwakuriye ubanza ugire backup ubanza ugire histoire y'ubwoko bwawe n'uwari waza wasanze intambara ya Murere twaziraga iki akubwire intambara y'ubu zo hambere twagiye tuzirike abikubwire igituma mwagaza mutanga ibimasa kugira ngo mubashe kuragira byari ibyiki abikubwire uzamenya ukuri ko banyamurenge uko babayeho nuko bagambaniwe nuko bagiye bicwa numara kumenya uko kuri bizagutera kureactinga kubera yuko ufite amakuru ahagije y'ubwoko cyangwa ufite amakuru ahagije y'ikibazo ubwoko bwawe burimo bucamo kurabona aya marasara yo kuvirirwa urebe nk'abari abagore b'abanyamurenge boza barasigwa mu madeko wamara ukavuga ngo ni intambara ngo y'abahinzi n'aborozi urebe iriya mirambo y'ubwoko bwacu yaciye hari urebe iyo njewe nagiye nshingura ugashingura umuntu ntasanduka aho bwije aho mwarwaniye aho bwije akagucika akakubwira ngo niyegamiza si umwe si babiri ukamwiyegamiza mwageza mu ijoro akakubwira ngo ndapfuye babarira ukamubabarira akagucikaniraho amaraso yiwe ahashoka kumubiriza niba kumwana umwe akavuga ngo ntimugatererane ubwoko bwacu jewe mvuye mu isi ntimugatererane ubwoko bwacu uzombwirira biwacu ko napfuye ko wampambye turi kumwe ariko ntimugatererane ubwoko bwacu uko ndi umugabo wovuga ngo ntitwagambaniwe narabonye aho abanje banshirira mu maso undi gusa kama yiyadukiza gusa agahanuka nk'inkuba ngo yayo ngo ni intambara y'abahinzi n'aborozi nimutuze bwoko bwacu mwoka byaramwe mwokagira imana mwe ndabizi ko kino iganiro gushobora kuzagira imbaraga kuri mwe cyangwa ndikizigire kubera yuko abantu nyine bafite amahitamo yabo ku giti cyabo ariko kuri nuko muzi ko ubwoko bwacu bwagambaniwe sinzora kuvuga ejo bundi ngo none ngo twahuye ngo nafse M23 ngo gute ngo twirwane ngo yewe nafse uko ni ubonye imbaraga zo kuvuga kutavuze afse iserutse ejo tugize imyaka irenga ingahe twadutemagurwa ibintu byacu byarashize muzamureka gukanda nika kwa kundi iyo umuntu ashaka kurya umuneke cyangwa avoka azayikanda itarashaka makayishiraho ibikumwe muzamureka gukanda hadakandika yewe mureke tubumwe mutanga imisanzu undi agatanga urebe 200 wa yamara kamaza ngo se amafaranga ngo azajahe ariko 200 yawe uzubaza ngo izijahe iziji wacu wowe kubwa witekereje uzubona ko hari ahandi yoje atari ikibazo gusa hari ibibazo bimuze umuntu azabaza ukumva bishinzwe nko kumara imbaraga ikintu kagikorwa nta bibarije ubwiza bwabyo abibarije nko guca imbaraga n'ababikora iwacu hataka ibisukari iwacu hataka ibumunyu iwacu hatakirenga haba nihuzo leta ya Kongo yaborose n'umuhanda ubivira urenga iwacu ngo ntiyakarenga umunyu ntiyakarenga isukari indege ya Croix Rouge ibizamukanye barayiraje ngo drone ngo ni ya mayi hari umwe mvugira drone batanga 200 ahubwo dore kibazo dufite umuntu wese uhereye kuri jewe nawe dushora imbaraga yo gutanga imisanzu kubwo inyungu z'ubwoko bwacu kubwo gukunda ubwoko bwacu kabanya kuko n'Imana iduhatira gukunda ubwoko bwacu
nizoza mbona 500 yamara arageze kuri konte ya akwiriye kusha nimba sinangombwa ngo nzoza ntangariya ari ku rubuga gusa yego igihe nguye ku rufaranga wenda hari nimero de konte nimba hari bizica kuri konte cyangwa nimba hari umuntu babishinze bizocaho wamubwira ngo hejuru ya yandi arandi mbonye yashire kuraye nusubira ku rwo mubwira ngo arandi mbonye yashire kuraye kubera impamvu imwe yo gukunda ubwoko bwacu tugira ubwoko bwiza umuntu usandukana n'abanyamurenge tuzobana n'abanyamoko bwije ukuri twebwe tugira ubwoko bwiza murakoze Imana ibahumugisha urakoze cyane rero reka dusoreze hano turagushimiye uganiriye neza sinakubwira wenda ati nije n'indi jambo uvuga kuko yose uyotegereye akuyemo iryiwe reka gusa dushimira abari badukurikiye kuri Ruhanama TV1 ndetse no kuri Joshua Entertainment nibiganiro byacu n'ubundi naho butaha tuzajya tubibaha ntituzabatenguha muzagenda kandi mwumva byinshi byiza bizabafasha ariko message twasiga nuko we munyamurenge wagiye amatambi wagiye ukundi garuka uhuze n'abagenzi bawe imbaraga zo kwirwanaho kugira ngo twubake iwacu kandi ejo ni heza n'ubundi nutanabikora ntukabe wirinde kuzaba muri bamwe afande yasize avuze bazahunga amahoro garuka twubake imurenge ejo hazaza murakoze namwe murakoze Imana ibahumugisha